Haduk kumbashis pa ashpongot kibriu kilasya penyap dusman hakabakut tayo hakasnong site solite ha Haiti. Hadin ba uweno ilam kenhun runar ulat thembo de kibriu kiblano arta. Halor kajing suba ba kilong kadaw kajing pang ukun jong u. Ling ba kajing lek bertong ong ka National Human Rights Defend Network hakasni ublay blala. Marok kiblasya penyap kidai kibla palat ya ka Henry Post nam arta. Long ka kenhun yada ya ka hok long briu man briu. Unong ilam ka kenhun runar uwaf Jeremy. Umonel Mikano Felix, ulah hukumnya ketika kecing penyak briu hadin ba ukun jong u ulah kempang ong ka RNDDH hakaba ulah panjeng mut na uwe ulang dok niam vodo ubala keno ya kiru temen hakate kitan ba kilek bertong ni uteu kena. Kidikot jeng ikan hundunar kila penyap duna ya ka Henry Pongut kibriu hakas ngi thoding basan Pongut hakas ngi sajan balala da kaba penenkam da kiwat bat tari ong ka kubor. Kasai solait kabadai kaslam kababun briu hajan kakat lingsun jong kanong bak pot ot print kadai kawai na kijaka baduk tam bat bajur bahagi kam thembo jong ka Haiti. Kajing penyat perking da kiken hundunar kentup ya kajing kang ban penenkam ya ki mobile phone kala penduna ya ki nong song ban ya sam ya ki jing tip syapang kate kajing syak penyap bashir kay. Ufilik ubadai ukli jong kaken hundunar waf Jeremy Ula syak kang ha usnam arajar arpau ar bandung sepok ka Dominican Republic ka Bamarjan. Ha ubnai risau beladap haduk kumbashis pak kasan ngut kibriu kila syak penyap hapon sonde kasnong ka badan hakatan artivonite jong ka Haiti haka ka bakaken hunduna jong ka Grand Grif kalong bakadai ka jing pensitom benye kinong songsnong ki batre bat kaken hun yada yalade ka bakhang lat ikikam siu khajna surok jong ki. La ban kedau bakane kajing ya umsnam hapo Haiti kalawan ra ya kajing yap jong ki hajar ngut ki briu bat pen kala pet uwer da ki peu hajar ngut ki weipat namar kajing ya umsnam hapne ki ken hun runar ki ba persang ban kurup ya ka bosen syar hapo ki sorba jong kari.